nazimwendele duwe hazentu sasa salamu za hatu rambe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa Komori na rikubali ya ukana Komorinu inuya hatu sonsi pia ramtiti iramhu ngar aminio Komorinu ya hatu na singar aminio kana rive wa duniani gabo wakati kao ngar joulawa sha wanule danziri kwa ushemeza boya karjua ukana honuribe kwa duniani rijeribire ngabo hizo rijo uzifanya usoni mwa Mungu rijo uhundaye marunda usoni mwa Mungu shawaja ngabo hizo kaungi bidio riyenshi heli ya dunia harumwa mwanadamu ya harumwa binadamu ewange inde mano kanasi ujihunda ya ushemeza harumwa suala hamandalinu ya maisha maziro yare mawe mwana Mkomori kwezi wa Komori rambasi wa Komori riwanao na sistemu mbi, riwanao na maisha madhalilifu, riwanao na maisha maziro. Sijabanu ni mrongoze wajau mrongoze owandu wa siasa hopia wahanyu sina uvumbu wa dzina ni renti dzina kwezi wa Komori na mshinde mwelewe ya ukaya vanu harumansi ilo haruma diktaturi yo ufanya namna itia nzaya yo ufanya namna itia nzaya yo ufanya namna itia haina tabu ikao ziremao ye mwanansi uyenshi harumansi ila inde namna harumansi ikao yezi ilo haruma diktaturi yo usana itia haruma tabu za maisha tabu za shida ili haina mwanansi ulo harumansi ila yanyamilie ya jihunde ngendao hawa yakana ngwatsa hawa wakangwa nzo wajinike pouvoir ewange harumane suala lahangu ngamina masikitifu maziro ne masikitifu maziro yanu ngebidori hauwe beka karja hawa izonrabo ya hokartu hanza ensi ya hatu vanulelo yinu nyiwana nyasi narikubaliane ukanaba la jana waka wenji wakabanu wahambangwa wanao nembaezi yasuma nazalini wandu wao wandu wao waroha hazila tambu na ila ukati mabianu kanaba nuharuma diktaturi wautilwa nzaya na tambu na maisha maziro wandu wala jana wajahunu paske waneka wajahunu yabo wanu ngwaonao kama hama warive au kawalandu wakawadea jana wajahunu lelo wajawa wengaria ritsidi wasa ukanabo lelo yinu eketso kangabo wandu wakaharumwe mbaye zinu wenda hula lelo inweka wajabanu wajangwa onesao ze tabu wajangwa onesao kanaka ritsi radhi nembaezi ikaundo ilio yabo lelo yinu ritsi hebanu ride yae mwananyasi ola ya ukanabala wewe hukahula vanwe kandungwa nzao wa hunuwezi ya peu yuandu jo urenga wala madiverseri wa hao wanduwa yenshi onao yode namna harumasa ntiza ulimengu shabanu kaina ujwaikiri lelo yinu ngasibanu ngarambao lelo yinu bake wandu wajuka waka harumwe mbaezila lelo yinu waonokana zendrongo paske banu ngarambula nao vanule longa bandu ikawo ngo vanu ngo shemezao hamfaida personeli zao ne maisha yaho wana hao ngabandu kango vanu kwatsuyele wakana ngebidon redanzi la heensi hoji mlifu ya mwanansi yabo lelo yinu emrujo kabanu lelo yinu hende haka harumwe mbaye zinu haka uhundra mbahindu ye hila lelo yinu haja katsuni kanika habaliliwa zila ila milango abole kahareje ibanu hajamba ukana ani nguombo Mungu ani ya roshe wanadamu wa peu lelo inu sisi rambangari wanao nembaye zinu ritsi hebanu ridemru hola baya bungari dekroajeo wananyasi na sibanu na mshinde mwelewe ukaya vanu hena mbaba hanu haruma mbwana wandu wendo waiwane
aminukana lelwe kanga sibanunga sina mda wa mahamiraru karitujua wa mlango ule ubahanura nzore ndera ubuwe shanga sibanu haruma mda wa mahamiraru ngaritsingo uzungulia nyumba inu kamili hauka karitujua wa mlango wa mlango nguo ndahu mlango ya bidere ndera bwe nyumba ila yabo aminukana wola yaka haruma le jumba yakujua mlango lelwe inu yacha ya shemeza ya mbangu angaro hunu watsogo no bahanu balo mlango lelo inuri tijeri de mwanadamu nari msaidie rikesina haukaya yede jorone so bahanu balo mlango obanu kaudora nzori bire yabongetska uchaba awahena mruha amini ukahaelewa hizo mimi na nzambao bana si haki ikalelo inu raia hau mwanadamu yakausitene mbaye zinu lelo ineka haono kanaze ndrongo kazi njema haono kanangure jeia je yakeno wenji wa shemeza ole danzi ritiheba nuride mwanadamu haukauyo mwengoni mwesha sababishe mbana inu ritungwa suliva anu dailo kana lelo inu ngari kathibisha nao haku lelo inu ngotsoshi ya mru hahimie na mru fulani njabanu njamwamba ukane mwanadamu wala kartum amini lelo inu vanu narikubaliane ukana vanu Uislamu unu Mwenyezi Mungu ya upanga shatsido wa komori ya ukana vatoka makafiri sha wende waono kana zendrongo ikaundo rirendao usoni mwenrume ya Mwenyezi Mungu zinsideze kweli inutsido haki narirudiri rejei ende rangare vanu valowo haki sha mono mtumeka ja wadunga mtumeka jamba banu mkama kafiri mtumeka jamba banu mdori fuli ya magaya gema narito shekeza hizo hindi kwezi shabwelelo inunga rjoja banu rijerambe ukana garide yawo mru ya karmwe mbaezi jana bahaja lelo inu haja hambaye mwana mkomori ngukozo halafu sisi wasiri lo banu rambangari wanao ne mbaezi inu ngari yao ride mwanadamu ola si haki singarambao si haki vanu indensi ya hatu siwa komori sonti pia vanu kabatsi mru ya tujoshinda yahamba kufuru sha ya wetu do vanu ya daraja ra waswili ya daraja insi ya hatu ngeko zao insi ya hatu aninge dhulumishi hao mwana mkomori katsu yenshi hedi ya lazimu ya yenshi ewange inde mane ka wajibu njebanu njento we risala inu usoni moaze wa hatu maopoza nane maaktivisti rilio vanuri wanao nembaezi ya peu ya suma nazalini rimwabienu kane kalelo inunga mru ya kaharu membaezi ila ya roha mana mwele ukana hende heze faida zahe shatide ze faida zahe hensi shari tside kuraje bambe sawe ingujwa shindarone so vanu valo mlango ya ubidiri bweribire haukeke mwanadamu ya kaharu mbaezi ya jahunu ya jayengara wandu wako zao kari rudiri msampanya sito joka banuri tuambaza lina lawe hata karina uparono mlango karina uparono mlango shekalelo yinu rihundu namna wakamru ya kaharu mbaezi ya zali vanu mwanadamu wandu jonrenga mwanadamu wandu wa mwangalia eske waika jaruma ya jeangamizo wananya eske waika jaruma jasiso wananyangamani shekari parsa mru ikao hakaru mbaezi haroha lelo inungu ngukozo nizo riloba nurisamba nguridungo narihundena muna ya ushinda arimramene hata yarone so vanu valo mlango rijojo vira sharti jeba nurimdeya bainu mwengoni mwe hatwari haumrambiye ikabanu nyiwandu mdingo uhaba mwedeya wala wandu ikaundo wakahula wajabanu na mrambiye kabanu inu blagi mwifanya ikenga manzao mritowe fidia sisi kaundo ra amini ya ukangariko zao ngekwezi watukufu mruya tike muharaba inudensi ya hatu inudensi ya hatu kali na ujua haukana banu na muone mwakomore wanadamu wanu wajawari nika jimbo la emergence mkomori mruna nambi yeye banu ya emergence ya hele zina la emergence ngilondau lelo inuri jari nikiwa jenamplo eba nu jenamplo no abo mtowa mashababi hazini onti pia
lelo inua jawa jawari nikajimbo rambao ari renouveau zinu tsiparo zamba ebanu wewe bofatihu conseiller technique wahera iswahe daula hau conseiller wa mbaba hao ebanu wengo conseiller ndongoni akazi nuriparo zamba ramba aboro mbaba hao ya tsona ndrongo ya familia wensinu ko ya jamba moto hamanda webo fatihu paske banu nganzawe kebanu mbaba hao hahana irumbi ne kebanu mbaba hao hahana imani ne kebanu mbaba hao ani yehanza ikomori ne kebanu yehanza mwana mkomori esa hiyo kahabe wapotro zima baho wewe mwana hahe ujombe ukana bomba asha omwendo unungo shanje na balaja na hukanze mwanansi jana hukanze komori shambabaho yekanze komori mbabaho yekanza yensi yekanze mwanansi giabo lelo bofatingo jokonika konsa ye mbabao haruma konsa bade ka konsa ya urirwa hitwa bade ka konsa ya uranga mizaru memesha maziro yari remao shabo fatihu zinuri kaujua uka fijo ya ukanari we konsa ye rikaujo kana we konsa ye utsona ndongo hitswani haukaba fatihu bo fatihu maskitifu maziro ndo usiku ya heze mabunjilio wakausubutu hadaye wandu wambe ukanari lelo inu ngamwendo mbio ya uwa hamajumba ya namna ya joshinda ya kesha mrofrodi ya udore sevezefe bufatiu ani kusona kwa bala ani bano wandu wakawambia maskitifu maziro wala malaba sheka ubidi wa kujibu bana surplus harumale bunjulolila ya ebanu wewe bufatiu ngojo wambe ukananga banzo bapangwa shamrofrodi no yabo école technique yawa kwa hambu anyu mbabaha ho haja haibaya yawa kwa ni Burhani Hamidu waka école technique singani babaha ho haja haibaya yabolelo yinu narikubaliane ebanu lelo bo fatihu ujokoja wambe ukaya lelo yinu ngotsaho ubuwe école technique no yabo ye peshi yafwa juu